Esquasquitin, Sai Cholikil cho ere, de que ele chol chikulung, uchitzakong, rechning enkil, lisantil mish, chirulikutando minkain, barqui lao, la pap anel, sa sali kachol, nakanaw anel en katake, nakanaw anel en kasik, anin las que el kapokpal sa rochos li Dios. Uchirulikunala kyo nakwan, sa tikyo enkil, lisantil mish, Juan Caspi, li tijok, chirishep, li kamena, jokwi, li nikespat, li prosoptesión, li Dios, marquit, li bambil, salihu, jain. Edin Manuel Hubcal, Margarita Pau Chen, Rubén Waldemar, May y Cal por su vida, salud, protección y viaje. Matilde Ical, Enrique Salvador May, Federico Coical, Catarina Mogue, Heidi Marlene Floricelda Nelson Daniel, Naidelin Griselda Coimo por su vida, Catarina Celso Rolando Irma Leticia, Rodrigo Waldemar, Claudia Floricelda, Sonia Lucrecia, Álida Catarina y Merlin, Magdalena y familia Walín T. Felipe Vinicio Pop García por su salud y trabajo. Nelson Giovanni y Miriam Leticia Pop García por su salud y negocio. Cleister Aníbal y Jugeren Sebastián Sig Pop por su salud y trabajo. Madison Giovanni Pop Choc por su salud. Lidia Choc por su salud y trabajo. Helen Yulisa Artola Santa María por su salud y trabajo. Margarita Tut por su salud y trabajo. María Esmeralda Chu por su salud y recuperación. Sergio Aníbal Chu por sus estudios. María Ac. Roselina Maquincal por su vida, salud, protección y viaje. Israel Chechi por su salud y trabajo. Maribel Analcía Pacay. Helmer Damián Israel Che Pacay. Elder Che Pacay por su salud y trabajo. Halan Manuel Subsalam por su trabajo. Armenia Esperanza Tocmo. Halan Estuardo Emanuel y Marcori Armenia Tutoc. Chirishe Baspili que Asus Dylan Helon Kellor Hu Pau. Hilda Marina Maaz cumpliría años. Felipe Walín Iki, Catarina Salam, Mariano Rosalía Francisco Diego y Natalia Walín Salam, Albina Cojoc, Hansel Motoc, Macaria Cal, Serapia Tiz, Mateo Ki, Rosa y Ana Walín, Santo Lux Lainez, Petrona Chivalán Castro, Patricia Lux, Amalia García Koch, 3 años de fallecido. Domingo Poptuk, 1 año y 7 meses de fallecido. Rosario Tiulcal, 11 años de fallecida. Margarita Tokrash, 12 años de fallecida. Julián Chokshe, Gumercindo Pop, 10 años de fallecido. Teresa Pau, 15 años de fallecida. Alfredo Pop, 25 años de fallecido. Valentín Pau, 8 años de fallecido. Arnoldo Pau, Edgar Aníbal Tiul Chocó, Marcos Chocucul, 1 año de fallecido. Agustina Cascan, Martín Botzoc, Luisa Caal, Domingo y Candelaria Cas. Oscar Su, 7 meses de fallecido. Hermelindo y Calcucul, Pedro Caal, 9 días de fallecido. Juana Mucú, 1 año de fallecida. Oscar Osvaldo Mejía Pérez, 9 días de fallecido. Hugo Pacatún, 3 años de fallecido. Edgar René Pacatún, Juan Patos. Chirichaquila Cacomón, José Cal, falleció el 3 de marzo 2018, 3 años. Teresa Coy
22 años haber fallecido. Aine bainli Jacomón, barquili tentó, tiene que espatli tijok utli, amanchi shebli jón, Jacomón y Jatkitzin. Li obtención li Dios, poqui la oli cuanco, chiruli con alana Juan, barqui con camocachi, cutati clax, enkil, li santilmish. Chiruli jonala na Juan, barquinakli Dios, narash que balshkakwil kachol, utkanale, kahkwili kahkwa Jesús, taruan chirisinkilish magelal, saliku. Nokosh okana Juan, chishning enkili santil miishain, dikin sail cholehil, ulikapapal, renachihokan, rikili ratin toruan, chispanukil, chinumtahanak ru, utrusilal, lisantilal, salikakyuam. Chikokan, to shaklir sa komonil, resti kibankil sin enkil likapapal, likapis sin nakataw, saliakbich, saliperel 66, chukwail aktih akustan.
Sashkaba lidios tukabech, lidios hakolbech, utilos antemusikech. Hokan tasha. Erikinata shak likakwa Dios. Hokan tasha kakikin. Chikutanain, sali domingain, takabi sali chabelesi likakwa Jesucrist. Y Jesús chan ani li chabel queen, kani li chabel ishk. Aniem, tikepchi atinak chius, likinebli shkomonileb. Ebli queen ut ishk, tikepchi Tihok chius, likilikakwa Dios. Ut salikutanain luego chocochi tihok chirish li chachilalaran sa Ucrania, sa Europa. Cuando holim la chachilalaran Rusia, li tramit Rusia, shnume sa Ucrania rikim ebli pub. Ut anakuang kuang kepsali nimla tenamit Kiev, no, lina tenamit Ucraina, Kiev, ut naulebli cristian, cuanque baran, mare qui millones ci cristian, o 6 millones ci cristian, cualquier arab, Kiev, ut chani papa, no, salikutanain, sali shamash nume, no, shotihok, utiokochitihok, chirish li chalkilalaran Ucraina. Eshwas kuitsina na cual leo kechish ningen kilo lach mayekain shben kwa chikapas shkubalika mak chiru likakwa Dios. Lenima qual Dios, chirstana tashaku, chishkuchi sash tashaka amak, ut choshkam tashak sali hunelik tu am. Hokan tasha.
tihoko. Atkakwa Dios li negod bresing chilukutanain chaqueta shak chikian sa la Santa Iglesia shmusik la behil kaul behil renak ako bresim milakos alikam kachol kamosi chisakareru tukangela krobelako sashkaba lika kwa Jesucristo ho kantasha. Saratin di Dios nakataw sa lisantil jure eclesiástico Dikiliatin nakos bokchis kanakangkil kip chiru naktachale kis ikili sham ranak rikili katin tento nak kialto atinak ta uching utak utung chiruli Dios rikineb likakomon chikabiak sa komonil. Nakchekchekik lahtsiyep khunesmu lakchek nakanak khokanak kwenak na atinak likwing nakutong klish makhalal shol lishnalep halisham na chalokru dishek lakhpabal ulikwing na chalek rish likin li atinak liru licha nakutong kwe naknach olimbil lishel khokanak kwi nakna atinak likwing nakutung karukwan sa shol mater posish kaba aniyak naktokhmaki na okchi atinak shpanakaan linachale kuirish likwing ratin li Dios Pantios el kakwa Dios Lisumiom li salmo ashal us pantiosing chaku at kakwa Ashal us panteoshin chakuat kakwa uchpichankila kaba at nimahkwal Dios shpuktesinki resil la cha bilal ekla uchhultikankil lishti kilal la chol rahlal okyin litike shol nake ik kholikala unake nimang kholikyau kwang karan liwano awile chire rochoch liqaqwa nake atsumak chirush ne balil rochoch liqadios Uchin kakwi sa shtilale tohkawaqe utnin qaqe chuhunelik teshpuktesi resil naqtik sholi qaqwa aan lin sakonak utmaka balaqik sa shol
Kahuirik indi Dios, takatabli kakolbal ulikanaah. Ustakwana balich akilal, wal shiw chikataksik kya kakush chiruli Dios, ranak kwan korik in chalen tok anakwan. Utok sa shakik lirusichot, chikabiak sa komunil. Eskwas kuitzin, naklikachotel sululel tatikibak rikin hunkyu amek linka naak. Likwin kyarekam tatikibak rikin hunkyu amek linka nalak na oso. Haan sakalak ru liatin tsibambil sa lisantilhu. Sa chek shkwankilikam chikunakwa at kam arkwan la kwankil arkwan la tiklep at kam listiklep likam haan limak ulish kwankil limak lischakrap haan antiosre li Dios haan shoke chishkash kwankil likam sashkaba likakwa Jesucrist. Hokam eskwas kuitzin raro kesh impan kau shakshokesh cheshkwang chingka tachinak lechol hunelik yokesh chikik sashk angelika kwa chenawak naklistial pale mukumakatah sashk abalika kwa ratin li Dios Antioselika kwa Dios. Masale ocho kunedesh. Sale kachor. Bantio sheil kwa Dios kunis ni mal seis olehil. Na que gel kwa Dios se likutan en domingo. Na kana chus ni kutan en domingo na kuldika khuli atin gel igual a khairu utnis pangila ki. Le nachtono le kwa San Pablo ya. Le khairu sa estuam la iglesia sa estuam estanamit de Dios sa ana. Le San Pablo yo char chus le atin Kamali Shamas de Mepechas, Secretas, Senachos, Naklatins, Chelsaman, San Pablo, y Corintios, Naklikin, Han Totkiok, Naklikin, Klitotok, Kamtaklimak, Abanjunitos, el Kin, Kichak, soy Stas Pankilimak, Kamakanakan, Yokora Bingilaina. Titotas, Tiluleja, Inchan, Tatikibak, Rukin, Junto a Mej, Incanaka. Kakere si usted ratine cuadros San Pablo nos tiene las Corintios nos ratine cuadros nos tiene nos lituamea en Canacá nos lleva nos la ok cuando sabes el cachuam uli junte kische aquí en cain tierra camca abana aquí en cain re camca tati keba junto me en Cana las noso escuas que dicen que acá chus si ratine con San Pablo nos tiene las cortinas yo me han kana las no so kata kuila ocho cos cover sin clip se canje agua Dios ho kanchan qajes el sentir khut y wamire talil na ma ka achich kwanki limak ma ka kwanki likam sas banks kunila injan na jeli san hu na ma ka kwanki likam na rache ba na san hu all na cheque san hu kama san hu jo ko dil barra bin kilain yo tiene que San Pablo pequeña na kwan mo ko rikene tu las Corintios contra con siglo con San Pablo tiene tsaran pero na kwan sakso tiene erike que es kakunelo uteri que na kila esa con el leticho que chi abinkili tiene valenza sale jona la ello cocha tiene sale tiene val sale barquila on cosa con rajlal shaman sale santilmis sale santil ángel la es kana kakos kospitsini kwangesta rila sa cheheli kwangesta rasa se kete sakreta ratine kwa Dios na kwangos katsat lo dikah na kula kreis khona lisantimin sali radio to lo yo ko ebareta rabinkin reina to sakon ratine kwa Dios
porque liatin han kirtasinke liatin han kwankil sak kirtasinkin kwankil ke bali ka juam kwankil ke bali ka kutan hokat to kwanko andiatin kakere sus nak liatin Dios nak kirtasin liatin Dios no kos paklisi liatin ko Dios no kos tiang kachibek maresi la khatrabak chelak bar no kos tiang aratin ko Dios o kanak choche abanak sashwish kwankil konil limak aban di tiret limak limastin kamasche atkang barkon la kwankil atkang barkon la tiret istiqlal likang haan dicakra istiqlal likang haan limak okan iskos kisin kakere tele wasampa Joshua barkon istiqlal limak likam limak in satsbichan muku kwangotsa bantu se anjana kolong sakachang kak asirut kuni maka or sa kwangkili kang limaka na kwangkot sa kaba di kakwa Jesu Kristo kama kagak detala na kwang katikip akutan ain doming anak kwang joko tical sa likutan re rokikcha o khes o kwangkili kak akutan kutikere la es kunelo rahlatsia na kating ai hoking o sheikh miércoles joko sali rokikcha aran khabi kama sio tsadat news kusama na kwa so tatok abang pa pratin kha kwa an zakad akhe so tatok so pa pratin kha kwa o kana sil sam pa ra rokeshi manja ra rokeshi man khonelik jo khachiki seli pa bacha shakso khachikau chikwang kakule o ren khenka tes seli pa mang jo khachiki jo khachinimang di pa ba kana naus kwas kisen khana ka kwa ma joko chiki kharucha ba ko ki kharucha ko ki sili ka khali kha kwa ma kon chi ko ana le ba in joko chiki se ka khali kha kwa ban khan ko ke resi ratin Dios sais ka ba ko ba diris ka juang sa ba ko Jesus an ko Jesus chena wa khun juang in ka chik ta la ta oso ko Jesus in ka las ko so kwan garan sa ka jang kana kwa kwan kikana kwan o kera benges li stabilisir kwa Jesus dania Jesus kolung kikin khana irun khan joko chol baliris joko chatinak tiris joko beningin khan to stenga sila ka angel sila ka mahelal o kan khana ka koskos kin ng koslain esquechas cholotigis esquechas angelil esquechas misionaril esquech angelito y a Dios, mayoco chiquik, mayoco nabal y a Dios, macuancosa y cangel y jagua, como se gena. Saxo chicausa es cangel y jagua, chesquir es cangel y jagua. Hani yo cherjana, cuando usan es cosquisen jagua, camanas ticladas clinios en él, esta serie, se coli cangel. Salió octubre, el 24 de octubre, declara que la misión es. Entonces, la misión es cuando nada se licencia tenga, cuando nada se licencia colector urilar, chaquilar, cuando nada imagina que oxlic ángel, marecha roxet ángel, van, yo seré. Aman, choquir, en cada camajo, el casquecín, camachejes, saman, ratin, cuadros, no camajo, liquis. Yo voy a tocar en el rupe, camajo, van, ni cabrí, camarco San Pablo, junicbin, que. Angelak, ki panu chukuni chakher bakwan keral khagos tin o kana ko sampan ko ratisa komunina kwan jo sia khena shakso khachi kapsis kam ti ko ma gairir ki khel khagwa dos na chela iho ka huniro ko nien kwin is wa ma shan na terah khel ak khel tohjo chok ki chu sa khel khagwa ren to esa komuni o kana ko ki na ban jo cheruni Hijo padre, cuando rinsa cachán, rina que ok canale, rina que ok cachón. So angela kuchwen so ok chakarin chenen kanina mare wala kuchya na ka mara ka kuchya na so angela kuchwen na ba di kakas ka bang el ko para big ro kwasi sa kachang na kwan bantu san to george ke was ka bi khacho aman nas kolunkan
Mansel kakwa sin estiang kacak lipas me sin kere se sama se tikla cak lira langkin nak lipadran ha lipada patrek sakas chukwa lim papa han sakas oxingel se kursis oxingel di kangel utok selen di ratin ma kacat sakin joli lipada patrek pari deber para alpons o se par se oleni chakke utana kwan tok kwan kin selechang banto seres kwasgin khod para bid rakwan sok akhala kuchen kwan kis kaos kabilintos kabiles osa komoni o kana lipada bid khak akhre chus nak chalo chku khazar tan khatiwam skana chaklistiwam an kichas kewal khatiwam lao kamal sampa be kilak bar kachtuamet kachan kachtuamela korin na malin tanamin khawish kachtuamet o kana kilo padre be chos kal khatiwam to tikhok chiris rena kwang skanghe kapat akhren kwan khonatit kwang sa jang kamal khapas en mes ko ma kachik poris kana khunsa bit ru kankhele bar konkel kachan sera bi raten pa kwa khun rul kankhel na khake na khotsa kamal kwan ak angelin tento jog chubek lis khabit khlao to kasraminki to kasraminki na tera bi tochini o kan mo kun na khat kankhel kha kwa sa ani na khatikhru o kan skos kisen koi usibak de lo khna ale lo kha tin ka kots to ken dira tin ko sampa o ken akil lo kankhel to kots to wankil kamasin kede tiklare el ka kutan hoki sa miércoles to qora bingil to kots kurban so chatok rota to so aban pa dira tin kha kwa hani to kots kurban sa miércoles es kos kisen khachgel ka kutan khakawarsia wa yaqit mare makhina khakawarsia ban hakulak latin nakcheri San Juan jota chol kwai chak chare chikis takumza le maskwan kwan kichikula dos khapa ba khanis kos kisen an khisbes kwani banto sere di kwa Dios tan kana berikin Salista salilis chabile silre San Lucas. Lika kwa Jesús no kostek anak hunelik to kioni. La olis solom lika kwa hunelik bokbilos man inka kahkwire rapinkila solonel. Rebanch panunkil uchkyu aminkilis chakra utlis kutun. To shaklik sa komunil rero minikilis chabile sil. Utakapicha aleluya. Teli kacholat kakwa utkataw rura tin lakwalan. Eriginata shakli kakwa Dios. Hokanata shak akutin. Lishabilesili Jesús, Bambishban San Lucas. Lokoni bilata shak akakwa. Sebekutanan li Jesús kishte con li halholkil ruatin re blisolom. Matruk tabi hunak mutz chi shberesink hunak rech mutzil. Maingatabi tetanek shkabichaleb sahul. Li tohtio chitzolok moko nashkash tashkwankil lach solore. Chishunile li solbile chius kamake lach solore. Kaunak nakakwil limul likwang sarula kwasa kwitsin ut inka
nakake retal litzamba kwang salakulaat chanru tatruk shtiebal re lakwas akuitzin atkwas kuitzin kanabin risinkil limul salaku ut inka nakake retal li tsamba kwang salaku at kapakal isi kwan li tsamba salaku chihokan tatilok chius ut tatruk resingil limul saru lakwas akuitzin mahun li chabil che inka taus liru tishke chimokol inka usil che chabilak tali ru tishke rikin li naruchin li che nanakwek ru inka nasingmang li ig sali keish chimoko li uv sali pach li chabil kwing narisichak li us salishchol shmanak li chabilal kwankrikin ut li inka usil kwing narisichak li inka us salishchol shmanak li mausilal kwankrikin rikin li shnum genakil li cholech na atinak li sulman re li kwing anain aratilika aqua Nimla lokalat kaakwa Jesús. Segutani tiokochi rabinkil sali shabelesili ka Jesu Christ hunlichina halhokil chani Jesus rikine ebli solom ebli kabalahut solom tiochi solok li Jesus anep tiokepchi tiklach litzole balre ebli solom taklach ut chani Jesus ebli cristian tiokepchi ilok li usilal saletiam ebli cristian tiokepchi ilok in kaka kuitokepchi rabinkil ebli ratim tiokepchi ilok karu tiokep laesh tiokepchi banunki laesh ut lao chirkotani mane tiokepchi kaushlak ma tiokochi banunki lusira lao salikatiwa omare kakui tiokochi atinak chirish lusilal abanan maka lusilal salentiwa sali shaman sali shaman shnume shiulak chamelko aran kwan hunli hunshil alcalde ach chamelko tiach bayach aran shinatinak lain rikini li kuinkan uchan li kuinkan shben kuik chanan lain ninao lishben salesiano shben padre shkulun karin sa San Pedro kacha padre Schmidt shkaba alain in canal ishtanamit padre Schmidt kakui ninao urin chabil padre an la osho laksali parroquia ut li padre no soloch li anchan li catecismo ut la shorabil li catecismo li padre ut chilish li catecismo no Juan hulichina matan hulichina kapenka no lain ut hachabel li padre an chirish navale chiap li quing an inkas sachirish chol lish kaflak chirish li padre an padre Schmidt kauna chabil padre chabil quing huli chabil shbanu li chabilal li padrean ut la utio kochi auk salisholeb li cristian li usilal mare la utio kochi ban kili ma usilal li cristian chanke lining ka on la li quinkan ni lining ka ishkan abana mare la utio kochi ban kili usilal line now choose li quinkan line now ani li quinko line li ishkan
Chani Jesús lo toko chi ilok li ru inka ka kuita chi lok li che lain shin kulun karin sa San Pedro Karcha ut kuanke namale liru lain inkaina o karu li che ronain ni na liru ottimiltimi lain shin ta li che reli o che sanitari makali o ut ni na li o an aș pensuto che ci lok li o ut lain shin kausla son li China China tialal lain salin soleval sali primaria shin solok li chop kwang sali che ut lain shin kulunkan San Pedro Karcha ushin pas barkwang li che li chop padre makali che li chop aran kwan li chocho inka lain shin siba salin soleval li kwang li che li tul o kwang li che li chop lo decía en castellano si alguien es que cuando yo estudié en la primaria me enseñaron que la piña estaba en los árboles. Yo buscaba el árbol de la piña en Karcha y no lo encontré. Y me dijo, no, padre, la piña no tiene árbol, es una planta, ya crece en la tierra. Atial, la lain shin solok in kaus, utlin kutunel in kashril hunsut salishtiam li karu markwang li chop, ut chang rikin ebli solom, kwang li cher li chop. Tial, no, mare lao kwang hun li kauslak sali katuam ut jakochi an li tial, ut mare tiktian. Uchanli Jesús, mi chabil queen, uchabil ishk, in kate che chepti atinak rekinitikti, te kepchi atinak rekinitial, ut te kepchi ilok litial, ut te kepchi ishbanumkil litial. Sali ebli kaleval, navale sut, quanche navale chi ebli chakilal, rekineb ebli katinak. Navale chakilal, navale sut lai shkobi padre, lai shinkanab l'iglesia, quando il chakilalalan, te che ci atinak rekinitikti, lai ka shimbanu li mausilalan, avalan li cristiani che ci atinak kikin rikin li mausilalan. Lai ala quang shinkanab l'iglesia, ut kana qua ci shiksa l'iglesia. Kaunak kakui ebli inkaus atin quanque salika iglesia. Utan chani Jesús, chan kikini Jesús, lao yokochi kangelak li santita klak li Jesucrist, rikini shavile silal. Ut sali shavile silal maka li tikti. Sali shavile silal maka li mausilal. Sali shavile silal maka li pletik. Anakwang choko chira benkili chakila la gran Ucraina hunim la pletika runak li pletikan hunitanamichan la tabano karu kwakhlain cha Rusia ut Ucraina chan lain kana kwak stikla hun li pletik ut Rusia no anakwang rikin li pub no sho shulakharan sa Ucraina ut naveli li kamenak kaunak hun litenamichan lain di holomen larin saruchichoch aran Europa romare salika kalebal wang li chaklalan man holikuncha lain di holomen reli kalebal lait teke shibanunki karu shintelai karu tintelai inka sali iglesia ebli kablahu tsolom shekangela hojuni hun kabal Juncabal la otra cochicangelak salika iglesia, ut salika Juncabal la iglesia la o teocochi banunkil jo chanika Jesucrist jo tibambil sali santelu pero enka jo kwachlain lain ni holnel ananquang mare lain kaus enka timanuan porque lain kwachan Anchani Jesús kikin salikutanain lao tokwak lik tutukilusilal sali
salika iglesia, salika kalebal, salika junkabal, utio kochitihok li klinika kwa Jesucrist, lao shotao li hunim la kangelak li tutukilusilal, hunim la retali Dios, arin sarochichoch li tutukilusilal li kwa Jesucrist, eblisom taklak, lao, som taklak, tioko chikangelak, rikin li tutukilusilal, salika iglesia, salikotanen tioko chitihok chirish li tutukilusilal, aran sali tenamit Ucraina, Europa, kaunak tioko chitihok li papa chan, porque mare rikini shakilalan aran Ucraina, tatiklak unimla chakilal sarochichoch. Mare li cristian chankep, tercera guerra mundial, mare minkaan, pero bueno, ni la chakla al tial porque aran cuan Ucraina hulni alan hulni nim la tenamit Rusia nim la tenamit la ushotao quibli nim la tenamit que chi cualquier barang hulni China pletik mare halanet tenamit no tenu mesa li pletika no la en kanakwa la teocochitok chirish li tutukilusilal aran sa Ucraina arin salika katelamit Guatemala lao shotao sali tutukilusilal Juan li chavile silal makal li tutukilusilal Juan li pletik aran mare aran sach li tutukilusilal sach li chavile con Jesucristo. Donde está la paz está el Evangelio, donde no está la paz no está el Evangelio. Y si empezamos a empezar una gran guerra aquí entre el mundo, ¿no? Entre Ucrania, Rusia y otros países, vamos a perder también lo que es el Evangelio, que es la paz entre nosotros, que es la buena nueva, que es el amor de Dios. Karuli li chabilisela li Jesucristo, ani shalom li Dios. Ani lushani ka Dios an chani Jesús la in shinkulun karin sarchichos shinkubechok sachosha ut tiokincha tinak chirishli tutukilosla chirishli lishrom li ka Dios chirishli shushtan li ka Dios ut Jesús shkam sali cruz an huli retali reli rushtan li ka Dios reli tutukilosla pantiosh hunkui posheblinkwatin ana kwanto bichantli nakapabal. To shaklik.
Usa Shasmitin, Mantiushil Kakwa Dios, Saliona Lain, Marquillo Cochis Coswal, Cherabinkil Ratini Kakwa Jesús Special, Ochoquisharankil Quapare, que Naquil Railal y Jalan Tanamit Special, Pesokan la ona Quancorin, Chican Halak, Cherbikiratini Kakwa Dios, and Haquish Paswarusel Kakwa Dios Teshbene, y Tanamitan y Barquillo que Chiquangli Railar, Chiquangli Chaskiral Special. Entonces, triste le catsama un lona si no me saca Israel, se smeli tenamit, barqui yo tranquili padre, retijo que mantioshing aquí, barqui triste padre, pechadiste aquí la qui, arin se le tenamit, San Pedro Carcha, manachos paniki, un nimle cangeli padre, yo que la o barqui no cochula, tascabaqui padre pechal. O ganch kulaksonan to la king to mantioshing, chirel kakwa Dios, o canto shiksa comunil. At kasanti chukwa mantiosha que seriona la in. Arin kung cosa la kwak sa ko kat kwak Jesucristo. Lahat ng choke huli tuktukil usilal huli kutan sa kain kat kwa. Nagkake kun choke la ocharon to kwang sa sbenur chicho chat kwa Jesucristo. Rikinak pili railal maraklicha kilalakpi ni kwanak pili choche na me karin sa lakabe at kwa Jesucristo. Lahat akwitin to nagkwating kan lahat akwitin to nagkwakilat kwa. Sa tengkah kuya magdiyo kay school railal sa likalang tanamit at kakwa. Marikwan li kamsing, marikwan li railal, marikwan li roptesik, chochikwan kat kasantit chukwan. Pero nakanawat kakwa Diyos, lahat ko nalik na katukobes chola, kulalakahol. Lahat ng kakobes chola, kulalakahol at kakwa. Manak lahat ko nalik na kwakwil, mako nagkakwak na sach, mako nagkakwak na toche, chakwat kakwa Diyos, nagkakwak manak konik kung ko sa lakangkel kakwa. Mantiyo siya kakwe ating santi chukwa. O kanakwila kung Padre Victor, likuan na rin sa lakachang, Diyos pa ng kilis kangkel. Diyos ka kalak sa lakachang, karupsiya, Diyos ka kalak sa lakachang. O taanak iyan na si kilis kangkel, utlaon, kung sa konakwil sa skabaan. Kimagak li Padre Victor, manungkili lok na santilmis, magakwak kwis manungkili kangkel. Pero mantiyo siya ating santi chukwa, lahat suwa kwil, suwa beres, o tintonak laot kachal kakay chukwang sa lakangkel kakwa. Tenak kastik dituktukil silal, tenak makak sa chaskilal, utmakak sa railal, sila kabel, sila katyuam at kakwa, o siyang rol nakikechokay, lakataklang ating santi chukwa. Mantiyo siya kwe kakwa Jesucristo, mantiyo siya kwe ating kakwa nakakatech ko, kung nakyuam, kung kaangel, kung kutan sa keng, naktobek, tasyak sa likutan at kakwa, uting katasyak tobek, sila kuktin na aleb at kakwa Jesucristo, anak enak nagwachutu, utanak enak pangko sa lakok sako, anak enak tiyo kosko sa lakwatin, utanak enak tiyo kasi baliatin tiyo kat kakwa. Mantiyo siya tiyo sa tichikwa, nagwasaman, nagwalakin, nagwamantiyosin siya ko sa Leona Lain, silikutan in Domingo, lakutan kilat kakwa Jesucristo, mantiyo siya kwe, sa silikutan siya katin sa tichikwa, ulao, tentot kachal kake, sira din kila, laklasatin at kanimakwal Diyos. Mantiyo siya kakwe, atin sa tichikwa, nagwatinak, nagwapasok sa lakwak sako, mantiyo siya kwe kakwa. At kakwa chakabita shaka tsamom, chaketa shaka chushina katsama chaku, sashkabali kakwa Jesucristo. Ho kantasha. Toilang. Renakyoko chishke bal nekamakiek churusha hasta lekakwa. Nekapish nekataw sa Liberel 76, sa eblaku tinkaste
Cești hohești cu aspeține la camaiecain cu acuilere ciula tașaci în cual Dios tu coabej. Ikakuan Dios, chiscuti sa chakuk amakia hain. Reister usinkish kawa, reis ni mankish local, kokui sa kakawa lao, usas kawa chiskuni lisante iglesia. Chavabita shat ka cual isticlatenamit ut chaculubat ashakli nashmateja renakli aklituam linatiolak chak eb sacrament rel eucaristia anakeb tashak shban la kusilan simatan redhil hunelituam sashkaba lika kwa Jose Christ hokan tashak Erikina tashak lika kwa Dios Hokana tashapa. Kauglesia kachol Ashkakwa klese chiruli kakwa. Dioshinkochu lika kwa Skulu kokui tentos banungkil. Relichitiana kakulubat kakwa nakalauto bantoshin tolkoninchaku a alika jena kataku kaulbala intentó sacavente alak barutialak hoke animakwa con Dios escuali Cristo likakwa shbanak rekinish tolik sakatian shoshkwaklesis salita jena hokui rekinish kamichiru cruz kishkui kisach kamak salir rajik cruzosh que sa activam salish takik kiste chikulish beila animakwal konkilal sashkavan nak animal local kochimli ángel kochimli santa kasamichachi hokain Relicitianak santadat kakwa la tristolebal chishnili santilal. Chahoy tashak la musik re shantabresinkrite chihomain renata halak ruchoke chistehwashikel lika akwa Jesucristo. An utanak kishkas desir shiroptesi kishaplikwa kitoshinchaku kish achchi kishker bisolom ut kishtie. Chekul sheseka chikhnilesh lin khun shakalil li takhtesik saekaba. Atin kakwa, atin Dios. Hokana kuichir shikwach kishaplisek kitoshin kuchikchaku kishker bisolom ut kishtie. Chekul cheshukachisek ain sekrenkikel chokre la kutunisum kwang linkikel totek saekaba sashkaba kabalebre chabalebli mak. Cheba nu en resh nimankil in hultin kankil. Atin kakwa, atin Dios. Chegada Basilish nimash locale sacrament li kapabal.
cambiat ka kwa la oli na ka hultikaut na ka dinkeilish ka mikutlish kwa klichi tiotola kolal na te chicha kuli kwalitiwam usekli nashkeli kolbaib ut na ka teshinak shakul shkankala krobala ko Chakucha sach kamat ka kwa chaketa shak na klaun ak tsakon kinch te kwa shikela kolal tomol kat tok nahish ban lisanti musikeh chuti oka la iglesia con su tebechosha Renat Sakalak Rulkini Raok Roshenka Pap Francisco Roshenka Obispo Rodolfo Rosheme la que locre la tenamit chuti oka akwe la kolal kamenakeb te hoche de ochirish Monseñor Gerardo Flores Shkamik mare laheb kutan shnume lishaboka kukin honak a sakon chak salish kame Jesucristo hokana kush ban animal kushtan chi sakon ta shak salish kwaklik pechichi teotio chakustana ta shakucho atekanta shakrenak coach ben likran Santa Maria na Dios coach na post coach lisan ishepa bank chakusar chichoch to sakon sakonetiwam ut khonerit taklakom ta animal local sashkala kwalal lika kwa Jesucristo Shban lika kwa Jesucrist, rikina sashkaban, akhweni makwal Dios tukabek, sashinachili santi musike, chishuni local, honke kutan. Lika kwa Jesucrist, koszol ut koszakra bici di hochu lika kwa Dios, hokana klauchan chal kachol tekatiaba lishkaba chihokain. Chokatashak atkakwachrin kaus chakatashak lito tukilu silal sakatiwam renat kemilakori kina kusilan mahoke chitoma kok ut chokle chichak hilal na nohemini shimashalik lika akwa Jesucristo. Kakwa Jesucrist, lascia te chakrebli apostoli, tutukilu silal tinkana berikin, lim tutukilu silal tinke ere. Maketa shak sachol kamak, chakeban sachol ishpabala santiles, utoshate chak, chaketa shakenak tokwa, sa tutukilu silal, ut sakunak rucholehin. La trito tokat kwanka kwankil, honke kutan. Hokanta shak. Chikwanta shak rekin lish tutukilu silal kakwa Dios. Hokanata shaka tuki. Chek shele chol chelbeleri. Mantios el kakwa Dios.
Ana English de Dios, Lina Sachs, Macro Chuchoch, o Shakre Blocule, Chiste Canquilo Qua Ain, Atka Qua Mokoi. Kung kulutan at atok rukweli mo ebal, apanta ke punt ololak la kwatin utakira likwa. O si rokanes kwat kuitin, ranak kyo kochis kaurisikil kibs kulpalis kung sakalili ka kwa Jesus, nekapis nikataw sa liperel 161 sa lichot aubil.
toshaklich tihoko. Chahoy tashak musik li rosa kabenat kakwa rena khonik tokon salarom li harush osakon sahunchi sacrament reli Eucaristía. Sashkabali kakwa Jesucristo. Hokan tashak. Erikina tashak li kakwa Dios. Hokana tashak akukin. Chish zoptesi tashak li ostukabek li osakolbek hotelo sante musike hokan tashak. Li kakwa Dios tashak chiberesin kere. Ban Dios rele kakwa Dios. Us chihokan es kwatkuitin, chihokina shora kechis nin enkili santil mi, sai choleki chokere, chokhe, chulul konan la kwan santil domingo. Nuko Panteoshinka kui likilipich linatamang saliperel 176 Panteos akwe.